Another Malakan Yamka Nasdala content barwani linguasame ka Nuer Online TV channel and the Mandonishan kos nyamle anong roine guasamani and wala shanga jandang rawid bangwan ka pai well ron kina dang rawid jandang rawid dich and wal bana rointin kon alat Korean bana kaling re which ka South Sudan kana doran ala donwari bana te karwani tibi kon kaling kajan larame te goro de shop lo der we kan dialon kon tin lien karwani gwasame kan kono nyami jiram jadid gwasame ka Nuer Online TV channel dongo chang nyam kaji der gwano deri Nuer Online TV channel der je support ki der subscribe tin bana tin kon de lat Korean bana kaling kel ka Nuer Online TV channel ko kalare te goro de link ki de na de ka jisken de kana palping ka link den bana je to ka tin diala kon lat Korean re dwaran goro jeno bana roja dan to ka kwi pot kang shol bana nyok ka medong de je nyok ka mi ku koro dan update ka kwi de ngay kon ne ka gwase dane sha pot kang shol me chaje look chaje nang re lok ci kore te nyamte chalat chana kaling baratam cha jojen go la luke le chaje lel ke kwide lo jaram danan ba luk gor jeno dongde kon de koroi ke kwide ka kwi pot kang ketin kon tin lat ke kwide kan tin diala kon lat korodien re wik ka South Sudan pot kang gwasa mecha jojen o jana jaramandanan kwa target kuma kirmi yadit jaramandanan dong tama ti dialat ke jode jaramandanan ngai kona pot kang kwa target ko jana ganwara ko jan ramkel re which kanasir gwade dana shikor chatokten re wike juba shukuma kirmi yadi che gorno be potkang be jabel karik diala konalat karodian re which ka South Sudan and do bedan le de mishit kana mokaja taye dane sha majur shaja ne ka jere which ka kanasir we can no they can blame ke le de kana kabwi de en wo ngume kan potkang kana right kan war tin chanka naseron eko jana ganasir gore jano der ti dial der ka kabide dio je mi cha jeli ngono cha ga chenya men title and title e dane sha la ne shale o South Sudan government versus Dr. Young Machar and 7 others barantam je joja gwanu cha potkang cha jele laniam cha len lo nene South Sudan government versus potkang and 7 others manyunu di potkang ajara manyam en go jane cha dur cha jalat potkang cha gwain ke gonyi tungwana long chere mengai kona jen cha ja gwain en go jane cha $30,000 cha kam Nuer wai army tintere we kanasir cha potkang cha gwanya long ben o jane cha kume cha jalat jor cha roi cha ke miraya FM la radio miraya re we ke juba gwaze cha jo ti tin ka ta dana wukume kaje kun potkang sela da gwan wo nene sela da no kume ejen log malone ejen logo ba mal ba je tanyo muno kume je no dera mal dera je ta inde go je no dera le teriek ko ne gwaze dana sha mal cha je tan ke je ke 2018 kume kirme yadi t lanka ke eno mala tanka ja kan Dr. Machar kan je jogono mala tanka but international community kan te kon te joga Dr. Machar no jin normal kan mal kan je lok kalunde joka South Africa me chaje jo ke 2016 re wiki juba jo mal choje nok wo Dr. Machar re wiki juba she dwale bado chaje force international community potkang ko jene ngwan mu bumbum chagu jeno jen te kalwang ko cha jan bare kuma ka chagu jeno dere kuma dere je lwang kala dika potkang ko te kel ka Dr. Machar chwaja kwanya la Minister of Petroleum kenya makana position makana jene jegen chala de long chalet ka kwi South Sudan ko South Sudan bete kamal shu potkang chwaja kam long mo la long mgwa ko be kum South Sudan be jeladika eno ba jo target kume eko chigi chonkel kereng Machar je jade men ngach
but jo gwan wona na mi ram let kel ke dak ma char ba gu no jen ram jek kereng ma chatin kontin lada kandial kiti lada wode South Sudan der malka kwa jada lok men kura jame le base long ka potkang ja Minister of Petroleum o potkang ajara madana tama chala niam ngwane dial dien ngai ni ka taye dana chaje tiki jen o tam jin shenga ne chwe lar no shenga ka blue house ajana ka korpen dang baro shenga ne blue house jen gwa dana taten so tela sheng do dien jen shenda chane to ngwan gwa kot kene ke gwa lok che sharken bo che ka kam nyal ko ti je ti ke jen o jin sheng nin tama ko ti ke je president dan tin of course mi jira mi mo ngai ngwa la tok de resonate ana chit kamen che potkang chalar ko potkang chele te shengde jen shanga ni blue hours ne ka gwate dan che kon dia la ngai ni ka kan kon ni dia la ti sha potkang chaje la lwa yena medan me chaje ti ka charit ka cha ka lin ko chela no jena innocent ka gwain ka jen go te ka yu ti cha kam nor wayami ene chen kon tin gujen o de potkang der we ka tijin ke nyirien ke dak ma char gor ken ode ken de dial de ken kalat ko de potkang de jamoy kerek jen ta dan to ngwana te ken geja chi potkang che chong rei position ga de manan te tin ko nge jen o jen tele der mishalat ken civiliani mishika gwai ke kuma chawiya belgane tin kon tin ge ken o bedor dormo ko potkang jar ramadan ge ken o bere weekanaser anyok bacha ne ko ken bo tit kel ka dak ma char cha ka yen ba but question jene men lo ka je long men lo ke potkang lo je ku rek ma char jen dini jen men jenen be kong shora le ram kel ka nasir cha je use ko be ne te kontra yu ka nasir be kanak but how come ngo kana target do kel me yadit you know ngo wa target ni potkang ga jamo ngo mi chik gang ne ken ke kong shora le ke jamo ko kong shora le la general medit atene jen yam ko potkang ngo me ken ka ke jamo ngo me ken ka ke bona kanetin ko ken tila kwar dit ka nasir mo ken target potkang ga jamo mi che nyirien ke dakang ma char kan o te potkang te ka kuma sfelayo ala jang malet kana la kana gurno en ramimo mi shun ke kanwari chit kamene dakang ma char kana gurno bikana yar bikan tigda bikana jakame bejelong cherme let kana ka potkang bane to ngwan na ke jeno potkang ba barar ere kana mo shebetere ere kana mo ne ka gwas mi bar ko stin dialo content chalat ke shun kan dial angu mader te gaje charwa ka murai fm ka jamo am potkang deret kan charwa deret de right cause medan e chalat ene ram la kwela jati ke ba iti jeno ngum peno bi malbo we bilat ramadan en kudi dial ko ka banjok kirma yadi chi dakre mo char ka shi potkang ba duno yan ka gade ko ken kanwari kan o ge ka jeno nor waya mitintere wi ka nasir ko jeno ken ko kanwari ka te ke riang mi chikana lat jen mi yan ka gade ke je dungmi ke de ne SSPD option wari kan ganna gon tam tel de shol luk tinga luk to cha de chol no te ne di shana ko kala kan connection ke jo ko ne ko lan wari kan na janga to ne jen minen yen medan me che to no cha no ri abugare nyal raina nga ra jonu ke jen mission na me ngala nga chi resa poni eno cha no ri cha kan helicopter ka cha ka wang ke chemical anga me chi je ka kan kwadi al kon kel ga kin me yadi bineken tera mri tok de ka tera mroj tenen na papawo ne na la ler chi dong be kir be jo wo lo gor no position ne de no dong bi tek mo bi jeri aleka so right now chi kon jo me chana jeling la potkang ram kel me kwer mi bumbum me mo shi kwer me tot yes jene ngat me te karunde tot but men chare lenya kan tin kon tila diene tin gwiro no don ko kwar ka diene mi chikan kula dier ka tig nas ma de ko chol no ko kwar de ma cha de cholo kwar ko chicken tig den chicken kuch aram chi dit by the way ka culture an ko nore la diere long ka ta dana de ngwan de ko nyam ko je la cheri jen ko de we de ro nyam de but chi dit ko na tama ga jan gwaz me ko ne ko chal nore shi ga talot so der gwano ko kwi potkang
ba korme ba jatera gwa ka ba barar gwa akwerme gwa chi kwerme jak lada shonde ka ba ngod ba lada ja shangna men gorga jen ode je yen ka punto ngwan chire men dan ngai kono lat ken re benya jen kume ngode chebu wo nyam ba je de luin ka gwasan be ko ngai kon diala no eno so Sudan ba te kamal te ka kan gatin content kel ka dark machar ano so Sudan ba te chunga agwa te ka spele ayo te ka ne dial kan bon diala ko ne sha chagre wi ka so Sudan tel mun lon kan lene of course ya ka chakpin tel mun latke changa kel the only party the only nation content charge general and what is Sudan there take development there take unity e kuma moraike a dakra ma char karwade okay so de ndi alde yente ngai tinana mo ka do badana ndong de kon linga je en rami mo ngai te kon lat ko rodien gwaseme there ngaje no reng ma char kan ji kwar gor kan mal gor ko de mal der tin gor ko no ne dialde ka par you know ejen ta dana gor kan je chikan gor en wote ka Sudan mi de dak me de na de ka liutin chikana gor bade kirme yadit goromo dio je wen kon dial chakale bane ka te kon e chalat you know wude shalke nial deng nial dio je chade lan je kon long nial deng nial aram kel mi shirwa chirke me dana chi kon ngach enono chi kon ta e dana e chira ge chana jenen chi nial deng nial chela de jojo no ne na a jene kirme yadi jaram dan logo bi malba ben jaram dan logo bi Sudan bagwa dumi chi nial deng nial dumi charo ne wal ne ka jen gwate dane chi 2013 me bukor bukul to ga dio dong chi dial chi Chicago ko jen ngat ke je a janken mi cha jo che jalar la jang ngat ka kakel ngum bit ke je jen dong to be kirme yadi balo char en go de Sudan de ro ka direction dana gor je ka je so chi nial deng nial chela de gwano ne Ramadan and logo bi malba ben ano which would shalka me kirme yadi she dakring machar go ni jeno de mal dere ben kirme ngai kona so she nial deng nial che de al che reveal you know manon kon kodi chengi dan ne roach nial deng nial ke je me chelar no che kuma shabat no che konte dial konte lada chana kaling che nial deng nial che lada wone ne a jenen tama che jojen wo che kire che dop che jabai so for that reason en charoda moy ke party dodien Michel ke South Sudan Salvation Movement men lode ka korga mi charwa ke che kuma kem yadi che la jor te ga mi che tok pan mena wala dio jenin jogon tama dor nyal deng nyali ka jo chalat gwasame chala den wo jen chaje book an wala chaje nyoko me book je nyok helicopter gwad dan tikitin ka kwido mo de kon te ka lianko wodi jawe chala da nyal deng nyal che shub gozela to ko no kuma kirmi yadi che goro no te ka mal me deben che goro no te ka me de gware wi ka South Sudan that is why ko na tila janken tin te nyal deng nyal teten ko ko le bogan walle dara chal ke ton is chala do jen chaje bok kren nyal chaje bogan walle murai kona wachi helicopter che wore wichin winami ka dara chal ke mersik kana iri anten konin te ka ton is county ci jome cha jala do wala ke jir nun wanga men wo ci nyala mo ci nyoko me boga nyok pan ci boka changa jandanga ro ida badda ka ci bog boga changa jandanga ro ida baro nin dang dok to boga janka ke kwala gujeno kwi wut ko mashal men nyal deng nyal ko gor kan no enera mimo mi marke nyal deng nyal kenera mimo mi gui ken no dong de nyal deng nyal dere la dere chonga jakel gor kan no de ken zil dismantle ke de ken joj jan ta dan len ngaru den ke jan tama you know dong rudande konwe choku gwa pujin wo cha jang winimi cha ku buk ane janken ba bianga je no kirmi yadi ni medani to korga je 2013 targa de kelew loge ene rami mo malar no take national election me balat jen jang jen nuer jen equatoria loke ne toto jen do badan en to je wal so cha dor jane cha je buk na moder gwano de kondiala ngach en wala ka chen ndang ru bangwan ka pai wel so ne me mi shoda lat ke shanga jandang diok wide kel mnyos ni de kon lar shire mi ka Friday so be jojo no ba dak ma char ba jen nyoko menang ka jagwadul ka so en nang da gwadul ka den bu kono te ka ngany mo gwa ko di bal ngum butuo briang ma char be barare tijen ke ba ngotere tijen right now akanen content te na rudin ka ke shire me shi alin kan yal den nyal chati jeno ando bdan yan kereng ma char no gweji jen
illegal ko ke legal shela do wona jeng no mi chaje leldi mi chaje jaka politic ke chaje politicide ajana me jende jegone nyong tene ri shagwan kor tin kone dong ba cholbo gwalok ka ta dan chalat ke je ka warga dan shagor anatin kon te kon tin la defan lo yeda ka machar ko jigan te jeno ne an investigation charge tung no wal Michael McQuillis Ezekiel Lol atabande ngai bulmil kang shorale kenediti ka ta dan cheke to je ka apenal ko chiken dak ma charge kana chole criminal ne yam na chire me ngai kono medan gwade dan to ma jutin ci kon wani ken dial chana kelin kada diala to bo chewne ko cholu de me mishal ke bol melene chola de ma charno jen chaja de chola no commander in chief ka kuma esfilayo chagu jeno ken chika tempered with evidence wa investigation jikana la already so ngum ngod jor so ena go jeno ename me sha motivated politically and it content la tintanyal tinikel ka kirmi yadit wa go jeno kan gada bodong ba ka chol na gwalo ka ta dana len ngwadun ke je ko she kan o sha ka bi chol kosmu wa ka jigano te ka titten te ga dishi kan ka tip gwade dana to ka lukten no baring machar baje capture do be dana kap kering machar ko deje chana all the evidence chana keling te changun eno e charing machar cha gwen ka ke so chala do ne na kan gada titi dego jeno dong ba ga chol ko court bi ka we metika ga ngech ko do be dana to kor ka je mi dong mi cha plan already ke chare le ka no bi kana lat ka do ma gor ka no be kir ma yadit be jen kwarka so mi chit kana me ngai kon diala no siasa politic chirme ko ala no mi chikir mi yadit cheno no chikor che de tuok wa che tindiala konte che bno ke 2015 16 bno ke 2018 and wo de queen kwade je la dio je che ka accept long time ago ke 2013 but ke ta dan en che gorjeno bete kwarka bete ka bom chikir mi yadit che logo no belet kill kanetin kontin la senior ka SPLA so jen ta dan len ngaru dingi je right now so njo lin kona me ban ngaji nodi ka changa dana beben dakreng ma char kan je kware ba ga nyoko menanga ke reilok no ban man tok da ban jo lingen changa mi but de lar yen wone ne reng ma char kan je kware wona ka pot kan dial ke innocent so nyol jeno kan ba ko luin ka do ba dana chalat ke jen international community boka tin ku kan ke ku kan pressure ano de kan malde kan jatu wano chairman ngai kono no ngai ke jeno malat ke kim yadit che chuang but ne de kono chala da lungo no te ka tetten kan ne kono chan shoot ken lingwas mani no Ezekiel Lol te tetten Michael McQuillis te tetten tabande ngai te tetten ko ci kon jut ken chana kaling bol mel te ka tetten James Kong shora lebo te ka tetten anta dan e to kor ke je are kore dan ngode kana no ko chanure ya na wala kan kanak chene kon la civiliane ke kem ko le dan e cha use ji Uganda ko ne dial ngai ken me dan le rode gwadi dan ci kurte tok tin ci kon ne mene gat Museveni ci roj wene eno nuari biya lo ne chol ken kira no damandien so mu nyododi mi nakan nuare tel kontla nuar wai ami ken civilian ken kel you know nyod jeno tin no ka longo de ren gang but chari ma char chaje do bel ke je ko jena kwer mu goro de mal derben but ko nga job cause no ko rek nuar ba je dil bel ka pot kang ba rami mo mi be ka nasar nyod jeno kwatar gen je simply cause ga nasar so jo me der gwano de konolen leren de kon nyok mu kwen kon me gwazme de la dung Red Bell group cha meken cha ka kef re wiki juba me tengwana long cha ka kef uniform ni ngai ko Red Bell group ka gad jane tiloke kumikir me yadit lokan kumikir me yadit right now within these 2 weeks ko ngaje no te ka tengwana shoden lad munyo dodi kuma South Sudan te ko be pel te ko be pen te ko be je ko di manyam nyal deng nyal che kai nyal already right now charo do wure kumaka ka jang dial gwe ken je no biko kore ko ci kir chen la ya kwanye ba jo la gwal bi chu dot chela dier ka kwidu ano la chere me lam na la ka chole bi akuda ba tel mbo let kake tene kan nyuro ban kula gwine na kwala le deka tene je nyur ka lora ban ano you know no mo be jelon so jan ta dana let kir mi yadide
ajen mo kwala ne to motela senior government official today we de kan la kwala liwa kwa ngene jibu nyurka anyo kwanya na into section kwanya nuere ko bugu nuere kenak kwanji kotore abuge ji kotore kenak na kwanya dore ko ken you know ontem right na de kon jugu jono de nuere chaga gol pinya dore shop godiok you know bertin ka tundian naka nuere murlene tin ga tundian naka nuere tada tin ga tundian naka nuere so mo kon ka janga yo buga ben in form of SSPDF jen ta dan liu na ka je min liu nuere ka je nuere gwas me ka tin yos ka ke wotana do kan ka meti ayne kan kenyirol wotana ka millet kan ti chodian lot ka quicken no kwatar gane ka a very clear long ka kir no be number population dum nuere be je reduce mi ja kon ko de kon dial te ka cerko why ngum let kir mi chena me ka je be chongode ke be togode you know because ngaje no target ke lewte ka kon man ko ko non ko ngai kono kum kirim yadi de no be boy awodi Michelle Red Bell group ajana community force militia ka jang take a uniform ni ajana sha declare pana wudi shal ka me Paul nangano ine ti ba treat as criminal tikata dan jalat ke je but quick kon muro da lado ni ray which bor ka jongle so quick corner unless chibul chicken janken chicken accept chicken red bell chicken accept no be exist so jen dong bi mal bi no ngoni ko right now ki statement mi sha make red bell group chigala do wona na mi bu kume kir la kume den kan jang mi be me ko baka kaf ken yama kon kem ni men nenten konte la murle kusino why chicken mi yadi chamechen content ka jimorle ngumi chaka kep ka jamo ken murle akanetin konta mai ka gat tinan ka gat ke peka gat ka bom nakana nan kan hok en telme pel kan by the way nakane ideal ngum ci kum kirmi yadi cheno ko jano be murele be meken baga ke bone in fact mugor kan en SSPDF all of them should be direct to what you call them people the great people administrative area ko jan go down directed ko these are the people that are terrorizing Nuer community including Jang Panken. They can angin me they no be kirm yadit kan ne ka dial bi target ne content la Nuer kan bor ko janta dan lero dan tam right now so kan Red Bull group chikala no kon goni na gang ne ko simple as that so mugor kan we kan men dial kan capture mena kon alat point jan ti deni jan ti SSPD amekelo akwa direct awu great people administrative area akaw met murlene kaw kan ga kap den ba ko na ngajeno shimal shaben kone dial ti tilat kan wote ka metti ne ka yar ka South Sudan cikin yar South Sudan gang kan rodian gang kan community ne ken shit kan wer wayami gang kan rodian kan ne ko ne la me tila hoken la ka bananang ka pej ka gatken anyok no ba Red Bull group ba te tene won lere by the way but shi kan declare kan mo ke uniform ne ka janken so tiga tenen wo gang kan o ken ka gang kan gatken kaji kala jojo no gang ne roda ka ngane ka ji ka morlene so morlene ka kap ka meken ka kap ka and then be malbeben so jo me gor jeno de jeno ka yakel bana nyogo je kala do denen be tuje peru jeno jin bi channel be just support ka be subscribed